Arhitekta in oblikovalca Eva in Ignacio sta se kot študenta spoznala v Belgiji. Nekaj let intenzivno delala v Španiji, nato pa sta se preselila v Slovenijo. Tu sta ustvarila družino in blagovno znamko, katere bistvo je slovenski les, preobražen v igrače, dodatke za dom, svetila in dekoracijo, prežet s tradicijo, izročilom in oblikovno domiselnostjo. Tole prikupno stanovanje na Lužah pri Kranju je s svojimi premnogimi igrivimi detajli lep primer ustvarjalnega sodelovanja in ljubezni med dvema arhitektoma, Slovenko in Špancem. Živijo Eva in Ignacio, povejta, se lahko pogovarjamo po slovensko? Živijo? Živijo, lahko. Lahko? Slovenščina bo šla. Povejta mi prosim kaj več o tem stanovanju, ki je polno lesnih izdelkov s posebnim pečatom. Mi živimo v tej hiši in v tem spodnjem nadstropju sta živela prej moja starša. In potem, ko sta se izselila tukaj, je ta hiša, glede na to, da je to tipična hiša 70-ih, 80-ih let, ki so vse zelo velike in v večjih nadstropjih, je ta hiša postala prevelika samo za našo 4-člansko družino, tako da sva se odločila, da tukaj urediva apartma. Stanovanje, v katerem prevladuje les, je pravzaprav nekakšen razstavni prostor izdelkov in prototipov blagovne znamke Lesna Vesna. Poleg izdelkov njune blagovne znamke sta Eva in Ignacio za večino opreme uporabila kose, ki sta jih našla na kosovnem odpadu ali kupila iz druge roke in pozneje predelala ali osvežila. Lahko bi rekli, da je stanovanje odličen primer ponovne rabe. Osnovnega tlorisa nista spreminjala in tudi tlakov nista menjala, le obnovila sta parket. Kuhinjo in na novo prineseno pohištvo sta sama pobarvala oziroma reciklirala. Enako velja za kopalnico, v kateri nista razbijala in menjavala napeljav, saj to ni bilo potrebno, le osvežila in modernizirala sta jo. In dajte nam prosim zaupati, koliko je vse skupaj stalo. Jaz bi rekel okrog 2000 pa pol, samo za materialo in del mislim. To se čuje znanstvena fantastika, 2000 pa pol evrov za obnovo nekega stanovanja. Ja. Se mi zdi, da dober dan stane že 2500, ko se spraviš česarkoli. Ja, ampak mi dva sva naredila vse sami. Vse smo reciklirani in je šel noter. In tukaj se vidi koncept je, da vse je neutralna barva in samo naši produkti imajo barve. Drugi so vse siv ali bel ali črno. Tale keramika v kopalnici, takole na prvi pogled človek malo bolje pogleda in vidi, da je prebarvana. Ja, tak klasičen primer, v teh starejših kopalnicah so ponavadi ploščice, ki nikomur več niso všeč. Seveda zamenjati celo kopalnico, to je velika investicija, tudi časovno zelo zahtevno, tako da v bistvu sva midva vse stene in tla in strop prebarvala. Edina stvar, ki sva zamenjala, je bil umivalnik in je Ignacio naredil nov pult iz masivnega hrasta. Eva, a nas prosim malce z besedami popeljeta po vajinem stanovanju? Lahko začnem pri kuhinji. Kuhinja je bila v bistvu v dobrem stanju. Me je pa zelo motilo, ker je bila neke take rdeče barve, ki se nikakor ni skladala v barvno zasnovo. Tako da sva se midva odločila in sem jo jaz kar prebarvala, zamenjala ročaje in je postala nekaj čist drugega. Da sva pa malo umehčala ta prostor, zelo zadržan, sva pa vnesla lesene detajle noter, se pravi leseno svetilo, ki ima neke te prepletene trakove. Glavni element je pa ta kompozicija iz teh miznih pogrinkov, ki je sicer majhen izdelek, v tem primeru sva ga pa oblikovala v kompozicijo, ki postane glaven motiv na steni. Se pravi, tukaj sta dve spalnici, zakonska spalnica, tam je oblikovanje veliko bolj zadržano, barve so temnejše, se pravi bolj neka eleganca. Potem v otroški sobi so pa barve svetlejše in je cela zasnova veliko bolj igriva. Vzglavje postelj je mišljeno kot travnik in na njih je niz gozdnih živali. Potem tudi obešalniki so v tem primeru so ptice, tako da veliko bolj svobodno. The concept of Lesna Vesna is to bring the Slovenian traditions into the language of contemporary design. And all the pieces that are here
are in a way also a showroom of these Slovenian traditions through this language of contemporary design. And our guests, when they come here, they can also get a little of a taste of these Slovenian traditions and environment. Njuno stanovanje poleg dobrega oblikovanja izžareva tudi veliko igrivosti. Eva pove, da se ji zdi sama arhitektura predvsem zelo racionalna, zato občasno rada pobegne v oblikovalske vode, kjer lahko izživi svojo domišljijo in predvsem sorazmerno hitro prime oblikovani objekt v roke. Skrinja iz češnjevega lesa, imenovana Gorenjsko srce, je dobila nagrado A-Design Award. Leto kasneje je enako nagrado dobila za klubsko mizico iz hrastovega lesa, ki je oblikovana tako, da vanjo lahko spravimo marsikaj, obenem pa ima tudi več namenov uporabe. Posebnost mizice je tudi rezljani fris pšeničnega polja, ki ga je izdelal Ignacio na domačem CNC stroju. Nagrado Društva oblikovalcev Slovenije in Spirit Slovenije je dobil tudi njen leseni gugalni konjiček. Njegova posebnost je, da je oblikovan tako, da otroci na njem lahko urijo svojo motoriko. Tudi Ignacijeva zgodba je zanimiva. V Španiji, kjer sta se z Evo tudi spoznala, je 6 let že intenzivno delal kot arhitekt. Ko sta se z Evo odločila, da si bosta ustvarila družino in živela v Sloveniji, je sklenil, da bo naredil magisterij in sicer na temo hiše na drevesu. Vedno je rad delal z lesom, kar v Španiji ni tako samoumevno kot tukaj, pravi. Poleg tega je tudi sam kot otrok vedno sanjaril o velikih in zanimivih hišah na drevesu, zato si je obljubil, da bodo njegovi otroci imeli čisto pravo drevesno hišico. Ignacio, če ste študirali les v Sloveniji in Španiji, povejte mi, kaj so glavne razlike med dojemanjem ali pa med uporabo lesa tam in tukaj? Ok, to je za mene malo težko po slovensko, zato bom povedal po angleško. When I started my research about how is wood as a sustainable material for architecture in comparison Slovenia and Spain, first I started studying the numbers, or how much wood is available for building, right? And I realized that first you start, how much forest do we have? In Spain, it was said that we have 50% of the country's forest versus 60 to 63% in Slovenia, and then, okay, it's pretty similar. But if you start digging inside these numbers, you realize that what they show in these statistics in Spain is that this is not forest, these are just trees. Trees like olive trees or like cherry trees or any kind of trees that are not building a forest. But here, a forest is something more, it's the whole ecosystem with trees and animals, and what is more important is that you have a system of harvesting the wood that keeps the forest alive. You don't do clear cuts that then after that there is a whole mountain totally without trees. No, the forest keeps being alive, and this is very important. And one of the most interesting data I found is that in Slovenia it grows enough wood every 6 minutes so you can build a house with it. And this means that, of course, you are not building so many houses in Slovenia. This means the amount of wood is growing and growing more and more every year, and this material is never ending. That's why it's a sustainable material, and everybody should do wooden houses.